Umugabane wa Afurika akaba ari umugabane ugizwe n'ibihugu 54, akaba ari umugabane wakolonijwe n'ibihugu by'i Burayi kuva mu kinyejana cya 17 kugeza mu kinyejana cya 19. Mu myaka ya za 60 akaba ariho ibihugu bya Afurika byinshi byagiye bibona ubwigenge. Gusa mbere ya za 60 hari ibihugu bya Afurika byari byarabonye ubwigenge, aribyo nka Afurika y'Epfo yari yarabubonye mu 1910 ndetse na Misiri yari yarabonye mu 1922 ndetse n'ibindi bihugu birimo nka za Ethiopia na Liberia bitigeze bikolonizwa. Naho igihugu cyabonye ubwigenge nyuma ni Sudani y'Epfo yabonye ku itariki 9 z'ukwa karindwi 2011. Naho Sahara y'Iburengerazuba ikaba igikolonijwe n'ubu na Maroc nayo yo muri Afurika. Kuri ubu hari uburyo ibihugu bya Afurika biyobowe. Hari nk'ibihugu biri muri Repubulika, hari n'ibindi by'ubwami. Nk'ibihugu biyobowe na Repubulika, Repubulika nayo igabanyijemo ibice bibiri. Hari nk'igice kiba kiyoborwa na Minisitiri w'Intebe akaba ariwe uba uyobora igihugu, urugero nka Ethiopia iyoborwa na Abiy Ahmed Ali. Hakaba n'igihugu kiba kiyoborwa na Perezida, urugero nk'u Rwanda ruyobowe na Paul Kagame. Mu bundi buryo cyangwa se ukurikije ibice nabwo hari amasisiteme abiri cyangwa se uburyo bubiri ibihugu bya Afurika biyobowemo, aribyo bita Federal Government. Igihe igihugu guverinoma nkuru iba iri mu murwa mukuru, naho andi maleta afite ubwigenge buke buke, urugero nka Ethiopia cyangwa se Nigeria. Hari n'igihugu kiba kiyobowe cyose icyarimwe kiyobowe n'umukuru w'igihugu hejuru, aribyo bita State Government, urugero nk'u Rwanda. Ubu kuri ubu tugiye kubabwira ibihugu biyobowe n'abasirikari n'abantu bahoze ari abasirikari baje gutorwa n'abaturage. Tugiye guhera ku gihugu cya Egypt cyangwa se Misiri, akaba ari igihugu kiyobowe na Abdel Fattah Said Hussein el-Sisi, cyangwa bakunze kwita Abdel Fattah al-Sisi. Yavutse ku itariki 19 z'ukwa 11 1954, akaba afite imyaka 69. Yabaye komanda wa Supreme Command of the Egyptian Army. Yagiye ku butegetsi ahiritse Mohamed Morsi nyuma ya Aprete Arab. Uyu Mohamed Morsi akaba yari yarasimbuye Hosni Mubarak. Uyu Abdel Fattah al-Sisi akaba yari afite ipeti rya Major General mu gisirikare cya Misiri, ubu akaba afite ipati rya Marshal. Bibutse ko Mohamed Morsi yasimbuye yari mu muryango wa Muslim Brotherhood ugendera ku matwara akaze ya Kisilamu. Akaba ari namwe mu matwara umutwe wa Hamas uhanganye na Israel kuri ubu ugenderaho. Uyu muryango wa Muslim Brotherhood ukaba wari warashinzwe na Sheikh Yassin. Dukurikijeho Congo Brazzaville, akaba ari igihugu kiyoborwa na Perezida Denis Sassou Nguesso. Uyu akaba yaragiye ku butegetsi ku itariki 25 z'ukwa 10 1997. Akaba yaravutse ku itariki 23 z'ukwa 11 1943. Gusa mbere y'uko ajya ku butegetsi kuri 25 z'ukwa 10 mbere yaho nabwo yari yarabanje kuyobora aza gutsindwa amatora. Uyu akaba yaravuye mu gisirikare cya Congo Brazzaville mbere y'uko aba perezida afite ipeti rya koroneri. Tukaba dukurikijeho igihugu cya Ethiopia kiyobowe na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed Ali. Uyu akaba yaragiye ku butegetsi muri 2018. Akaba yaravutse ku itariki 15 z'ukwa 8 1976. Akaba afite imyaka 47. Akaba ari Minisitiri w'Intebe wa gatatu nyuma ya Minisitiri Meles Zenawi Hailemariam Desalegn, inyuma y'ihirima ry'umunyagitugu General Mengistu. Uyu akaba yarabaye umusirikare mu gisirikare cya Ethiopia ku bwa Meles Zenawi, akaba yari Liyetona Koloneli mu gisirikare cya Ethiopia. Uyu mu 2020 ubwo inyeshyamba za TPLF zari zugarije igihugu yigiriye ku rugamba kurwana nazo. Bibutse ko uyu akaba akomoka mu ntara ya Oromo, akaba ari nawe mu Oromiya uyoboye Ethiopia, nyuma y'uko mbere yayoborwaga n'abava mu ntara ya Tigiri cyangwa se Abatigiri.
Tugiye kuri Sudani y'Epfo iyoborwa na General Salva Kiir. Uyu akaba yaravutse ku itariki 16 z'ukwa cyenda 1951, akaba afite imyaka 72, akaba arushwa imyaka 7 na Perezida Museveni wa Uganda, dore ko twabonye ko afite imyaka 79. Yagiye ku butegetsi ku itariki 9 z'ukwa karindwi 2011, nyuma y'uko igihugu cya Sudani y'Epfo cyari kibonye ubwigenge kibuvanye kuri Sudani y'Amajyaruguru. Yibutse ko iki akaba aricyo gihugu gitoya ariko mu myaka, kuko aricyo giherutse kubona ubwigenge nyuma y'ibindi byose. Uyu akaba ari nawe perezida rukumbi umaze kuyobora iki gihugu, dore ko yabugiyeho ku itariki 9 z'ukwa karindwi 2011, ubu akaba atarasimburwa n'undi uwo ari we. Dukurikijeho igihugu cya Uganda kiyoborwa n'umukambwe Yoweri Kaguta Museveni. Akaba yaravutse ku itariki 15 z'ukwa cyenda 1944, akaba afite imyaka 79. Akaba yarafashe ubutegetsi mu 1986 avuye mu nyeshyamba za NRM. Bibutse ko muri izi nyeshyamba zarimo abanyarwanda benshi bamufashije kugera ku butegetsi, barimo perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame, Lt Major General Fred Rwigema ndetse n'abandi banyarwanda benshi bari impunzi muri Uganda. Tujye ku gihugu cy'u Burundi kiyoborwa na General Evariste Ndayishimiye bakunze kwita Neva. Uyu akaba yaragiye ku butegetsi ku itariki 18 z'ukwa gatandatu 2020. Akaba yaravutse ku itariki 17 z'ukwa karindwi 1968, akaba afite imyaka 55. Uyu akaba yarabaye Major General mu gisirikari cy'u Burundi. Uyu akaba yari mu nyeshyamba, akaba yaragiye ku butegetsi asimbuye Perezida Petero Nkurunziza nyuma y'urupfu rutunguranye muri 2020. Gusa uyu akaba yari yaratsinze amatora y'umukuru w'igihugu mbere y'urupfu rwa Nkurunziza. Tujye kuri Chad ikaba iyoborwa na General Muhammad Idriss Deby. Akaba yaravutse ku itariki 18 z'ukwa gatandatu 1952. Yafashe ubutegetsi ku itariki 20 z'ukwa kane mu 2021. Akaba yarasimbuye se General cyangwa se Marshal Idriss Deby Itno nyuma yo kwicwa n'inyeshyamba ubwo yari ari ku rugamba mu majyaruguru ya Chad. Tukaba tugiye gusoreza ku gihugu cy'u Rwanda kiyoborwa na Perezida Paul Kagame. Uyu akaba yari Major General. Uyu yavutse ku itariki 23 z'ukwa cyenda 1957. Ubu akaba yujuje imyaka 66. Uyu akaba yarabaye perezida w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu gihe cy'inzibacyuho. Ni nyuma y'ifungwa ry'uwari perezida w'u Rwanda Pasiteri Bizimungu ashinjwa ibyaha bya ruswa. Gusa muri 2008 akaba yaraje kumuha imbabazi asohoka muri gereza, icyo gihe yari iya Kigali, ubu ikaba ari gereza ya Mageragere. Muri 2003 nibwo yaje kuba perezida watowe n'abaturage, akaba yari yaratsinze Twagiramungu uyu uherutse gutabaruka. Tukaba tugiye gusoreza ku gihugu cy'u Rwanda kiyoborwa na Perezida Paul Kagame. Uyu akaba yari Major General. Uyu yavutse ku itariki 23 z'ukwa cyenda 1957. Ubu akaba yujuje imyaka 66. Uyu akaba yarabaye perezida w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu gihe cy'inzibacyuho. Ni nyuma y'ifungwa ry'uwari perezida w'u Rwanda Pasiteri Bizimungu ashinjwa ibyaha bya ruswa. Gusa muri 2008 akaba yaraje kumuha imbabazi asohoka muri gereza, icyo gihe yari iya Kigali, ubu ikaba ari gereza ya Mageragere. Muri 2003 nibwo yaje kuba perezida watowe n'abaturage, akaba yari yaratsinze Twagiramungu uyu uherutse gutabaruka.